खद्रक तौब मुस्लिम नुपा अमा अग्रा पुलिस न फारे अंगक खद्रक तौब मियोय मुस्लिम अमा अग्रा पुलिस न फारे हाई फारिब मियोय असना अग्रा की एमएलए अमदा यूनियन मिनिस्टर अमित शाह की नेफ्यूनी ममिंगना बिरा शाह कौई हाइजिंदुना महाकना अग्रा की मफमसिंग यामना मुन्ना खंगदे महाक अग्रादा होटल खरा लेगदबनी हाइना हंजिन हंजिन अग्रा की एमएलए योगेंद्र उपाध्यायदा हप्ता अमगी ममांगदगी कॉल तरेला कुंब तौरखी हाइरी मदुद एमएलए योगेंद्रनसु अमित शाह की नेफ्यूनी हाइबगीदमक हराव हराव अदुम पाखुम पीदुना महाकना अग्रादा लाकपदा मतेंग पांगनी हाइना हाइखी हाइरी मधु हाइरुबदगी नोंगानबद कॉल अमा लाखी हाइरी महाक अग्रादा लाकले हाइना मदुद महाक की मचानुपाबु खद्रक मपी मसान मसाबु अमित शाह की नेफ्यूनी हाइजबा नुपा अदुगी मतेंग पांगनबा गारी पीदुना हाइरिबा मियोय अदु ओकननबा थाखी हाइरी नुपा अदु ओकलबा मतुंग एमएलए की मचादुना मफम कदाई कदाई दा चटकदबनो हंगबदा फिरोल योनफम अमसुंग मोबाइल योनफमदा हाना चटसी हाइदुना चटकी हाइरी अदुगा हाइरिबा मियोय अमित शाह की नेफ्यू सारिबा मियोय अदुना फिरोल अमसुंग मोबाइल फोन लेरबा मतुंगदा बिल अदु एमएलए की मचानुपादा पिहनबा होरखी हाइरी मदुदा मचानुपा अदुना महाकी मपा एमएलए दा नुपा असिना बिल लिसिंग निफू पीनबा हाइना फोन दा हाइरकपदगी मपा ना ngaikho हाइदुना हाइरगा महाकना सिंगनबा फाउदुना करिगिनो अमित शाह की नेफ्यूनी अग्रादा होटल लेगनी हाइना लाकपा मियोय असिना असुक चाउबा होटल लेबगी लाकपा माना सुपनगी लुपा लिसिंग निफू की बिल पीनबा हाइरिबसी हाइना गूगल दा हाइरिबा अमित शाह की नेफ्यू सारिबा मियोय अदु थीबदा हाइरिबा नुपा असिना चप मानबा मोंगदा हाना अतोपा एमएलए अमदा कदर तौदुना पैसा नुंसा लौथोकपगी पाउ यावरमबदगी खुदकता अग्रा पुलिस ता फोन तौदुना हाइबदगी हाइरिबा मियोय असि फाबा ngamkhibani हाइरी पुलिस सिंह अदुना फाबा चटपदसु हाइरिबा नुपा अमित शाह की नेफ्यू साबा मिसक असिना अकन ममोंगदा किहनखी हाइरी अदुबु नमदुना अग्रा पुलिस ना फाकी हाइरी महाकपो अग्रा पुलिस ना अकन ममोंगदा वाहंग पाहुंग तौबदा अचुंबा सिंह हाइदोरखी हाइरी महाकी ममिंग यस अमीन कौई लेफमना गांधी नगरदगी मियोइनी हाइना हाइदोरई हाइरी महाकना ममांगदा तौखिबा कदर सिंहसु हाइदोरई हाइरी महाकपो अकनबा दंदी पीनबा मियामना हाइरगली हौजिक हाइरिबा मियोय असिना मियोय कयादगी हाना कदर तौदुना पैसाना सिंगबा लौथोखरबा जानी हाइरी हाइरिबा मियोय असि अतोपा खद्रक कया तौबगी क्रिमिनल केस कयादसु सेनदुना हाना सुफादुना जेलदा लेरमलबा मिसकनी हाइना पाव असिना मखा तारी अदुगा अतोपा पाव मना बैंक ना मियामबु थवैबिदबा यावरकलबदी लेंगाकना तुमिना लेरोय सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदसु सभा निधि की कानबा फंगलगनी सीएम मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग एडीसी की मखाद लेबना अर्बान की फंडिंग थादबा यादना लेरी अदुमोइनमक मरी लेनबा मिनिस्ट्री गवारी सानदुना मणिपुर की चिंगी टाउन एरिया दा लेरिबा स्ट्रीट वेंडर सिंगदा सभा निधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की लोन फंगनबा वारी सानखरे लाकलिबा तांग मापनदा सेनापति दा फमगदरिबा कैबिनेट मिफमदा हारिबा लोन असिगी सिंगी स्ट्रीट वेंडर सिंगदसु खुदोंचाबा फंगनबा वारेप लौरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोनबा बिरेना फोंदोखरे प्राइम मिनिस्टर सभा निधि स्कीम की मखादा ngasi बेनिफिशियरी लिसिंग अहुम लोमदा लोन की सेनफम यंथोपगी थौरम सीएम सेक्रेटरीट ता पांगथोखरे थौरम अदुगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर ना हाई अतोप स्टेट सिंगदगी पोचै पुसिलक्तुना तांगलगा हिंगलिबा स्टेट असिदा लेरिबा खुंगंग सिंगदा सेल थुम की फिबम फगलहनबा यामना मथौ ताई मणिपुर की सेनमिलोंदा अचौब थौदांग लौरिबा मणिपुर की नुपी सिंगी यंगलगा हौजिक तंपाक अमदी सिंगदा साखरबा नुपी कैथेल सिंग असिगी मथक्ता अनौबा नुपी कैथेल तारा अमगा सानबा सेंटर ना अयाबा पिरगले मसिगी मनुंगदा बिष्णुपुर अमदे सेकमाइन सिंगबा मफम सिंग कोवर तौदुना लाकलिबा नुमित खरनी की मनुंगदा उरेप युंग तमदुना साबा होरगनी मणिपुर के रूरल एरिया सिंग मपुंग फाना साउखलबा मतमदा मणिपुर साउखत पंगमगनी रूरल एरिया साउखनबा होनबदा बैंक सिंगना हंदक लौरकलिबा थौदांगबु चीफ मिनिस्टर ना थागतपा फोंदोखी लोइनाना स्कीम असिगी बैंक सिंग चतुना हंगलुबा मतमदा बैंक की स्टाफ सिंग की मरकता वाही वाता फजदना खुमलकबा यावबसिंग तौदनबा वाफम सुफोंदोकी कनागुंबा बैंक सिंग की मरकतगी मियामबु थवई वावई दबा तौरकपा यावरकलबदी मदु लेंगाकना तुमिना खांगदुना लेरोय मरमदी लेरिबा लेंगाक सि मियामगी दमकता लेबा लेंगाकनी तलब की अमदे ललोल इतिक तौबसिंगी ट्रांजेक्शन तौबा नतना मियामगी लेतलाइरद मतेंग ख्वाइदगी पांगबा स्टेट असिदा लेरिबा बैंक सिंगी मरकता ख्वाइदगी फबा बैंक अदु लाकलिबा अगस्त 15 दा लेंगाकना मना पीदुना इकाई खुमनगनी हाइनसु लाउथोकी मणिपुर दा लोन सिंबगी चांग वांखलकपगा लोइनाना चादा मरफुदगी मौद्रा फावबा लोन सिंबगी हैनबी लेरगले बेनिफिशियरी सिंग मतम चाना लोन सिंगदुना ललोल इतिकता खुमांग चाउसिनबा होनबिनबा मियामदा अपीलसु तौखी अदुगा तोप पावमना पुंग निफुनिपान की तिदिम लंबी शटडाउन होख्रे मियोय अहुम सोकले ngasi ayu pung manga dagi tidim lambi da chathagada ba pung niphunipan gi shutdown khongjang hokhre shutdown manungda ahum asopan nangle khongjang jangchiliba all kwakta coordinating committee gi thomi sing amadi khongjang sogotpa kwakta gi miyam na ngasi ayu angan badagi hona national highway 2 gi tidim lambi thingkhiba ka loinana miyam gi punsi da chauna kaiba pikhi
SP Bishnupur gi mieng makhada additional SP law and order L Lamiona lusingduna district police ki team amana lambi thinglamba sing takhaiduna irang lakshina ba honaki maduda khongjeng chengchiliba singna nungna tharakpa amadi naurina kapa yauna police te attack cha tharakpadagi police na handuna tear gas smoke bomb na singwa kapki thogdok tu da khongjeng chengchiliba mi ohum aso open nangki hairi khongjeng asi all Kwakta coordinating committee na Kwakta municipal council amadi gram panchayat area da thaknaba afaba toti ising haukiba tha sigi manga phaubugi manung da phangandrabadi democratic oina akanba khongjeng chengchilagani haina media da phongdokhibagi matungina sangsilakpani PICED Bishnupur division na Kwakta da paikhalamba water supply scheme sing fail oire athubu matamda mieng changsin biu haiba wafam thabak to onthoraktabadagi tidim lambi pungni phunipan gi shutdown tawbagi khongjang asi sangsilakhibani aduga topa pawmana Bharat Sarkar na Myanmar gi lambi thong sembada first tare Myanmar ga thangnari ba more border town gi lambi thong di salak sare Isagi sumang sitana migi sumang sitli haibagum Bharat Sarkar na Indo Myanmar border trade ki khwaidagi hena maru oiriba Manipur gi more border town bu mapung phana semgat sagatpagi thabak khundoktuna thamlaga Bharat ki yumlo nariba Myanmar gi lambi thong sembada first ta duna leire Pauche asina hakthengna yengsilubadagi khanglapagi matunginadi tongan ba community tara romgi mioi lising tara teret rom khundari ba more border town asigi lambi thonggi phibam hojik aduki matik phattana leiramba thengnaki More border town asi Indo Myanmar border trade ki maru oiba mafam ama oibata natana international tourist kaya amasu leptana lakliba mafam amani adubu more border town gi lambi thonggi phibam asi yengluragadi aduki matik ikai ningai haibadu oiri Hojik kondong lairembidagi hauraga more border town yoba national highway gi saruksing amadi more border town manungi lambi sing salak sabagi phibam da leire lambi mayaida port hole kaya na masing thingamdana leibadagi chathok chasinda khudong chadre lambi gi nak yetta leifam thokpa iram nala sing ningthina semdre maruaina more border town manungda miyamgi mapal ipan thokpham haibadi toilet amadi urinal set sing leitabagi awabasu mayoknare more border town asigi akoibada thaliba street lamp asisu mapung phana function tawdaba matam kuire maduna numidangi matamda more border town manung asi amamba mafam ama oire Masigi mathakta border town asida thaknaba phaba ising phangdabagi awabasu mayoknare oiriba phibam asida Bharat Sarkar amadi Manipur Sarkar na more border town ningthina semgatpagi thabak hundoktuna thamlaga Bharat ke yumlo nariba Myanmar gi lambi thong sembagi thabakti first ta duna leire Bharat Sarkar na sel thadaduna more border town ga thangnana leibani haiba yariba Myanmar gi tamu town dagi horaga Mandalay phawgi lambi ningthina sembaga loinana thong kaya amasu semba sabagi khumang chawsinna thabak paikhat pa haukhre hojik chu makha ta na sem sabagi thabak chathari Tasengnamakidi Myanmar gi lambi thong sembagi mahutta Bharat ki oina laloliti ki mafam ama oiriba Manipur gi border town oiriba more asi hana nithina semgat sagat pham thokpani maramaduna athuba matamda more border town asi ningthina semgatuna hiram khudingmakta phakat handuna mapung phaba Indo Myanmar border trade ama ohenba chumi hainasu pause asida more gi tongan ba praja sing amadi Manipur gi praja section kayadagi phongdoknarakli aduga topa pawmana forest staff singda ki helakpagi mayokta paktakna wakat mifam chathakre Haukiba November ki tangkun mapanda sanam sandrokta leiba Waithau protected forest ki Yaripok block ki compartment number 8 ta uya le haibadagi madubu thingnaba chaluba forest department ki mathau tawba staff singda mafam adugi miyoi singna halage matagum nongmai kaptuna ki akhang tholakpagi mayokta ngasi Thawal forest division gi manungchanna leiba tongan ba forest officer singi complex ta paktakna wakat mifam sing chathakre ngasi ayuk pung tara dagi hona sathakiba wakat mifam adu Thawal forest division gi Kaksing range ki office complex amadi Thawal range office complex amasung range ani asigi makhada leiba bid office nipan gi staff singna magi office complex ta tongan ba play card sing sin aduna wakat mifam chathaki wakat mifam sing adu da Thawal forest division gi makhada leiriba joint forest management committee kunthani pan gi member sing chu saruk yaki Wakat mifam adu da saruk yakiba wildlife and biodiversity conservation committee Manipur ki president Rabi Takhelambam na haikibada Waithau protected forest area amasu oiriba sanam sandrokta uyanduna umang kokthokle haiduna umang kannabagi damak mafam adu da sangsiluba forest staff singda nongmai kaptuna aki akhang pirakhiba thawong adu committee asina yamna kanna yaningde Thawdok thokiba numit adu bangtada police na case amusu lawkhathre hairaga karigidamak thawdo adu da chenariba miyoi sing asi phawba phagat pangamdribanu numit adu da halage matagum kapthorakhiba nongmai adu mari leinaba singna hojik phawba phadabagi maram karigino hain hangladuna lengak asigi chief minister na umang yokhatnaba wafam ke amarom phongdokpasu laikre umang kannaba changluba lengak asigi forest department ki staff singda nongmai kapsilaba phawbada wa haidana tumina leisinba asi committee na yaningde haiki Aroibada Paubilai News Reader ki video yengbiriba khudingmakpu thagatsari